Hadin South Nem khot di interview nam ta kane ka post LD assistant kale nem Arja Arpau te ki bawan interview ki ba mitli sak interview ki don shispa live san ngut te ki bawan interview ki wantang live khnai ngut ka post ka don sau pho pratali pa ba mam te ngut ba kine ki bawan baro ki yo mar bam don bawan ra na ka shispa live san ngut wantang live khnai ngut kane ka dei ke LD jong usnem Arja Arpau LD stand the head of department December 2020 dengan page ya jaga post advertisement jongu Arja Arpau tekane kade jongu December 2020 advertisement dengan page ya kata LD LD assistant the head of department skill of base level 6 of revised pay structure educational qualification the class 12 our equivalent examination sau pratali ki post Pradu Arfanyo Plosan Snem ke relaxation Kibawan pada interview tang live khandai te kebatam khandai pus la thali biang hadin sau snem I kadep ya ka man mi ya ka personal interview mi list hadin sau snem nadu Arja Arpau berhadu Arja Arpau sau Teng sepej menta ya kilir jong kajibuni fibro kajim tip namta kerizol kibabani menta kasngi hapo MPSC Meghalaya Public Service Commission kabadai namta kapus jong LD assistant in the head of department December 2020 kemudba kine ki apply advertisement hau Arja Arpau ka result badai kinang pen mi menta Arja Arpau conducted by the commission ya ka personal interview kila conduct hau shi lai sau pra khandai jong mana Oktober Arja Arpau The final result dapat minta kasngi Khatsantrik Oktober Arja Arpau. The name of the successful candidate recommended by the commission are as follow. Kini tengah candidate. Shri Marcel Darilang Nongkendre on reserve. Andi Bandrilang Nongkendre on reserve. Joyfully Langte on reserve. Efi Jinia Nongkendre on reserve. Panai Boklang Khongtir Khasijantia, Danielson Sotun Khasijantia, Eva Yahunlang Nongkendre Khasijantia, Sumon Ki Lalu Khasijantia, Anisha Balabiang Kharmarki Khasijantia, Pats Khemlang Khan Khasijantia, Heniel MC Shin Lingwi Khasijantia, Wons Mon Wat Ni Nongbri Khasijantia, Set Rambai Khasijantia, Lebutki Shabong Khasijantia, Sani Dapi Makri Khasijantia, Fidelia Karbangar Khasijantia, Eben Hazar H. Rumbui Khasijantia, San Kupar Savian Khasijantia, Joshua Leong Nong Hulu Khasijantia, Niwan Chua Nolin Lalu Khasijantia, Arhue Iba Kodor Nong Steng Khasijantia. Dwik Bijoy Churchung naka OSTSC dan kedua singkaru kategori Chiga di Sangma Crescent Tira E Sangma Chen Nam Serang Kemarak Patina M Sangma Tang Serang Agitok Sangma Kishan Kumar Rabaha OSTSC Perdita CH Marak Garo Dimchang Mangsang Sangma Nandela Tase Koknal Marak Jacob Hamar OSTSC Anastasia CH Sangma, Chesime Bijimchi, Ji Momin, Belcham N Sangma, Kiro Rek Sangma, Silsim M Sangma, Mikrakchi M Sangma, Alina Dingchi CH Momin. 135 candidates were called to appear for a personal interview. Shispa Live San lakhot namta ka personal interview. 96 candidates remain absent. Okay, ada saus nem Arja Arpau, do Arja Arpau. Kemudian Shispa Live San cak interview, tegiwan ki absen no khnai pen riu, mut kiwan kilong. Live khnai ngut, you tik live khnai ngut. Shispa Live San. Live San. Minus no live khandai. Kan long khnai pen riu. Kamut hang neru kumjuhi wantang live khandai ngut yo tang kita bawani. The recommendation of candidate shall confer no claim for appointment unless the appointment authority is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that candidate shall be for in all respect.
Te tanggine higi jing petip, flesh bone.